Okay, amay tako sin devotion. Um, Waday recent research and usay kay eskwelak ay naki present na ay paper or in findings na South Korea sin Lausanne movement conference di. Dinay kay eskwelakan ay sinaga na Marvin Adolfo nabayag na iman ay nanubla sin marketplace. Lain na ibaga mangkanakandak si manititus siya sin naduma-duma kumpanya ed Manila at naiman din findings na kanana 99% of Christians are working in the marketplace muno sin panublaan. At waday 1% lang ay Christians manubla sin professional ministry o makwan ang pastor or church worker. So no ilan tako din gap when in terms of work ublaan niya kat sinakabibilang di Kristiyano this too much deficit niya at of course sin mansilbi sin church dakkel ay ubla maila din dakkel ay ubla at di sino effect na dinay statistic ay na among Christians kan medyo alarming and discomforting tan mo 99 no panggap sin ubla 99% in Christian are in the marketplace wherever we are outside the no kain ay can you imagine pastor pa lang din uman evangelize din pa pastor pa lang din mga sabas in marketplace, right? And so, din challenge iman on Marvin unda kami, unda takos na. At sino mamagon din church, man-requirement lang na sin leaders, how are we going to mobilize members to make an impact or to make that they will become a salt in light wherever they are in the marketplace. And so, mo ilan ta kung agpaisuiman, I think there's a negligence in church panggap sin iyat amang equip sin ipugaw tan since mo ilan ta ko panggap sin ubla kaadwan 99% sin Christian wada da sin panublaan and yet din effect dinay ay din effect iman uno result din influence that apay nga tang kaman magay nang dumaan na. And I think one of the thing I observe ko in mega churches like for example sorry to name this but obvious mat iman din CCF niya. They understand this and that's why they equip their members to really reach out in the marketplace, proclaiming Christ wherever they work. And so, nung mailat ako iman sin CCF, I think that's a good news para under that. And mayat ay naman tako abo. Yeah. Now, so this is a very alarming statistic, which is, I don't know if it exaggeration na, regardless maila deny regardless if whether this is accurate or not pero almost true when it comes to statistic kamana na iman and so I think we have to consider this sad to say I kadwa na ma-observe sa kang kadwa na churches mo yan din 1% ay Christians day dapat lang di man it do sin company day dapat lang di mga kasaba sin marketplace what are the 99% Christians are doing wherever they are and I think that's painful Parita ko mas daw apay nga sin growth di church kat talaga ay pasit unay.
Of course, adado din factors, apay nga kaman na, apay nga man remain ay the 99% na that very inactive. So something wrong inside the church on how, and the challenge is how are they going to mobilize people to make an impact in the marketplace. Now, pangkalyan tako na tan sin topic tako ma-relate na sin relasyon sin panublaan nya. May relate sin relasyon sin panublaan sin series tako o no devotion tako sin libron din Ephesians wada tako at sin Ephesians chapter 6 verse 5 to 9. At din context na at ito iyat tako ay mangila sin usay na espirituan ay pugaw niya. At din usa ay iturturong de Espiritu Santo kananas di ngamin sin chapter 5 ay adit ako kumaman beteng nya muadet napnuan tako kumasin Espiritu Santo and nanrugi sidi ay din kay aplikaran din napnuan di Espiritu Santo at maila disin uneg disim umuna maina disin uneg disimban sin iyat da ay man submit to one another and encouraging one another through song and melody and sharing of the word of God at say din number 1 kakaro din kalin apo Diyos ay mang-encourage sin saya and then in may sin relasyon di sin asawa. Tiyat mo ay maila din na espirituan ay ipugaw, uno iturturong di Espiritu Santo, sin relasyon di sin asawa. At inadal tako ay ado di bilin si di, may panggap sin asaway babae at manpaitura din sin asaway lalaki. Din asaway lalaki abupay at laylay din da kumadin as awad ay kamadin iyat Kristo enang layat sin church at atidog abudi. Asipay umoy abo sin relasyon di sin amay niya. At waday bilin sidi, may panggapan datako ay anak, ay masapol ko may respetuan tako, patiyan tako din amaya inatako. At inadat ako sinapalabas ay Wednesday, ay din gapunatan it is the right thing to do. And second, it is the first command in the 10 commandments. Siniyat ako ay makilangan, sinipugaw, and kamayat na abudi, at waday gunguna ay mo patiyan tako din amaya inatako waday reward sidi at mayatin kabibiyag asipay umando abo din biyag tako is nan labaw do daga nya promise din niya and then sin biyang abo di parents sin anak at adi dak man pabungbungotan din anak da muadat iturong da sida ida tapno maamuanda din may panggapon Dios yan mu din parents at may panguda din anak da mamaten ha si Kristo ya unudan das Kristo at din siyempre din number 1 ay mga lakam sin bendisyon si di at din parents niya. Now udwani abo intiyat ako ay mangipaila sin say po gawa iturturong di Espiritu sin panublaan in relation di employer and employee. So, siya din na discuss tako na. So, alangan tako na context. Tan sin passage ay nay kat idi niya nabaon at ting kaaduan sin Roman Empire kaaduan ay adu din ano kasdi din kanatakon bag-en niya babag-en. The common people are bag-en. Tapos free men and then deny the elite people. Okay, so in our context, what I do ay ugali tako ay mamati nung may panggap sin panublaan, unwara tako sin panublaan. At umuna, para sin ay manubla, employee, pati ang tako kumadin employer ay kaman din mang patiyan tako ang Kristo. Mo datako at makwani ang empleyado. Din bilin ang datakot patiyan tako koma. Din employer uno din boss tako. In view that Christ is our master. Yan, behind din authority ay nay. Si Hesus Kristo pay dudan. Din pansil silbihan tako. So,
nangatakos na idea, mabasa natin verse 5, ingana natin verse 8. Kananas na. Da kayo ay bag-en. Pati nyo kumadin among nyo isnandaga. Okay? Yan, mailatakos na ay, number 1 ay bilin at da kayo ay bag-en, pati nyo kumadin among nyo isnandaga. Alaon na ay passage against Christianity because magay inbagan di Christianity may against sinan slavery udwani. At just to give you a background, being a slave in the biblical times, that's a legal term. That's legal din sin timpuda. Apay nga man pabaganda, that's man pabaganda tan sa iyat day man survive. Ilako dan awak da to survive. At biyang de Christianity, way tempo ay kamana di nga waday bilin para sin uhudyo ay nuwari man ipabag-en, waday tempo kuma ay mapapeng di, adi na kuman ingana. Malaksik mo din usay bag-en yan, later na ay man pabag-en sin biyag na, so nga waday lintag ay masapul ay matbeng din ingada, ay mangi-declare ay din ipugaw at later na ay man pabag-en sin among na sin ingana. At wada di sin lintag. Iso nga rod, adit akong usaran na ay context ay against ako sin ay adit ako on against sin slavery sin tempo takudani. Slavery today is far different in the biblical slavery. Din concept ngamin din slavery udwani panggap sin iso nga sigsiganda din Christianity tan din ngamin inamag di white people ay nang ala sin black people od Africa at naibag-unda od in the European countries. That's the kind of slavery ay talaga against ako. At in history, si William Wilberforce, I think siya din usa ay Kristiyano, ay nangilakad, nangilabi ay nanbalin ay lintag tapno ma-abolish din slavery. In the context, inamag the white people sin black, sin African people. And there's cruelty ang nangyari. But in the biblical times, that's different. Okay? There's difference here. So nga rod, no waday mang susar sin passage sina ay mang criticize on datako ay Kristiyano, apay nga silent ako kanu sin slavery today, that's different. Yeah. So that's how we are going to answer that. Now, untiat na nga rod sin context na sino din na principle din na karod at sino nga rod din na equivalent na udwane din na bag-en ya sin amo at sin context udwani at magay udum mo that in relationship between employer and employee. Okay? So that's how we apply today kasi magamit ti kamananan niya. In fact, sin sabali din bag-en ay domestic helper Hong Kong, sabali aburitan, that's illegal na din niya. Ngam udwani basta numnumot ako in the marketplace, in context in marketplace, sin pan-ublaan niya. So, nuwarat ako sin pan-ublaan, dat ako ay empleyado, na kumadin, tadunan ako ay ugali. Yan, sin verse 5, ingana sin verse 8, there are 7 attitude of employee toward their employer. 7 attitude, kuma. Although kanang takot ko niyan, pati ang tako kumadin, amo tako, employer tako, ay kaman din panang pati tako, mang pati ang tako on Kristo. So, ilan tako garod, dinanya. Number 1, patiyan nyo kumadin, amo nyo isnandaga. That's the first command. How? Naay, danay, at all the things are how and ugali dana ay, yat ay mangpati sin, amo kana na ibainan nyos daida. Sa at ibainanyos daida.
yan ipakat yun kabaulan nyo, mangamag sin ibagada unda kayo, kaman din iyat yu, koma, si Kristo di mangibabaan da kayo. So, sin English, obey your master with fear and trembling. Lain na ibaga ay no ibainan, I think na din respect na niya din respect. Pero din ipakat yung kabaulan at make sure dit ako kamali, kamana di. Nga excellent kuma din iyat ako man ubla. Bakon mabalin ay okay lang ay way error. So with fear and trembling. Kanana pay, so siguro mailat ako usadi ibainan, ipakat din kabaulan sa mga magsin bagada anda kayo. And then third, kaman din iyat yu kumaon Kristo ay mangibabaon da kayo. So, din attitude, respect, and then ipakat din kabaulan, yan, may katlo at din iyat tako ay mangpatit unday da in view of Christ. Ay naman tako ay kaman si Kristo matlang di mangibabaon da tako. Behind all authority is Christ. Si siya din kangatuan. Iso nga si Apo Heso Kristo matlang din mangidawat sin authority sin employer. Iso nga we as Christians should recognize that. Number one ay adalan tako ay ipugaw idi nanmulat tako to respect and honor authority. And in application to in response to authority is obedience. Okay? That's one thing we need to learn. And then itulit ako verse 6. Tuop na. Bakon anggay din ilaan din among yun da kayo di pang sutanyo sin ublayo. Tasay panlaydan da unda kayo. Muadi at ibilang nyo ay mansilbi kayo in Kristo. Yaman gagat kayo ay kanan ay mangamag sin laydan nyo. So, again kanakot kayo. Waday pito ay attitude. Sin English, sin English translation, waday pito ngamin. Ngam itry takwa ilaan sin kang kanay. So, damo, sino din ugali tako? Ipakat niya, yaw respeto. Narito ko kaya. Mansilbi tako abu ay kaman si Kristo din mangibabaon da tako may kapat. Adi anay, sino di mansilbi tako ay adi siyat diwaday mangilila. Nga say ublan de kapatas di. Din mangilila tayo make sure man ubla. Sino ublan de kapatas? Tagaila no man ubla din ipugaw. Ngam numabalin ko magalin kapatas. Hadi din attitude tako ay mamati uray mo adil ilan di among datako amagan tako pay dudan. Anya sa problema nya din adadoy problema na ngamin ay mo magadin boss. Sino mamagan din empleyado. Adi naman ubla at mo no waday din ama si den pasan naman ubla kuna ay agin iso nga mabalin ay din ugali tako at sigaan tako kuma din agin agi adi tako kumaan sip ngay. So wada din so katanta ko kuma din narrative uno ilan di pagaway na din ng post ay kanana madaling ma-promote pag lagi kang nagsusumbong sa amo. Nung si kakano ay empleyado, ya kanan mo ay isutsud din ibam, din ang amagan, sin amo, si kakano din ma-promote. Apay nga kamana di. Apay nga way kamana di. Tahan, naay din problema in the workplace. Din employee, no magadin boss da, naglalaro, nag-Facebook, ano pa ba, kung ano-ano ang ginagawa. Kana ilila dasin oras, time merienda, break time, kamana di. So, dakkel din baklag. Dakkel din baklag di ublada. Okay? So nga, adit ako kumaan na manubla ay siya tiwada mangilila.
Sinudi, muadiat, maikalima, muadiat, ibilang nyo ay mansilbi kayong Kristo, yaman gagat kayo kang kanay mga magsinublayo. Iso nga rin mansilbi kayong Kristo, ibilang nyo ay mansilbi ng Kristo. It's like, mentioned repeatedly. Iso nga rin din attitude ako, behind all this attitude is in view of Christ's presence in our lives. Tanmo kaanon tako si Kristo, sinbiyag tako, sinanan dumaan tako sin udong maempleyado no si sa Kristiyano. Mag-isuka ang daida. Minsan waday kantsaw daw ang datakoy Kristiyano, mukas pangarigan, istem din ublam kanan, huwag mong masyadong galingan kasi magiging trabaho mo lahat. Why is that? Apa nga kamana di bulbula sintapok di ipugaw sin uno attitude sin panublaan. It's really disturbing ay waday attitude issue ngamin in the workplace. Okay, munda takway Kristiyano, we serve our employer in view that Christ is the one whom we are serving. Nya. Manyaman tako na po Diyos sinaw ni at ikararagan tako din employer tako, manyaman tako nday da ngamnum tako ay din employer tako at intalak has of Kristo din authority unday da ay mangayuan unda tako and they are accountable to Christ on how they exercise their authority given to them. Ngam unda tako ay empleyado na ngamin niya na abo di pangantsaw di udum unda tako kano. Ito ang problema sa nga Pilipino, mag-aral ka para magkaroon ka ng trabaho, may employed ka. Sa mga Chinese daw, iba ang concept nila. Mag-aral ka para ikaw ang maging boss at magkaroon ka ng business. Ay tatuwa di. Kamanhyai man niya, mag-aral ka para magkaroon ka ng trabaho, maging empleyado ka. Magaya kalawana di nga kaman challenge, there's a challenge in us nga why should we study at anyway not the way to survive ngam naman tako if you are a Christian it's a calling it's a calling anyway itap-tapik lang kay Mandi ay malagip ko ay dengdeng ngamin may pangsin yata man eskwela relation sin ubla. That's also disturbing, right? Tin-comment dahil bakit hindi daw natin palitan yung mindset na mag-aral tayo para tayo ang maging boss, magkaroon tayo ng business. Kaya kaman, datako kano'y Pilipino, talaga ay nagkaroon tayo ng servant heart, pang-empleyado tako, isong anuman, silbit ako sin, boss tako sin, udumay country, talaga excellent niya tako man ubla. At kaman, kaway katatuwa na iman, niya na in the labor force, Filipinos, kaduan. Adaduay Pilipino niya. Manmanu din wada sin management leaders or business owner. Okay, so naay manggagat kayo in view of Christ. Nya. Din attitude tako apoy mailas na at din pangamamagan tako is na at that's how we serve God. That's how we obey God. So nga dit ako nudet ako ay manubla, sin panubla. Manublat ako kuma ay bakon lang amin man patingga is nan labaw di daga. I think our work becomes divine when we are so conscious and aware ay si Apo Diyos tin pansilsilbihan tako. When we have that kind of mindset, work becomes meaningful to us. Anya? Ituloy tako pa, verse 7 and 8. Kanana, ustan yung aro din ublayo.
Duan nyo abon ganasan ay kaman si Kristo, din pansilbihan nyo ay bakon uwat, ipugaw. So, naay, with good, din translation, ni kanan, esten yung arod. Duan yung abon ganasan is goodwill niya. Ibig sabihin, we work with initiative. Nya. Di ba naman ublata ko at na-specify atin ublata ko? What a job description ay kananda. Ngam maminsan apay nga ta nga uray mo wada di memorize tako di amagan tako di adi tako sa dinay mandaran das datako. Amoy din word ay mamanmandar. So apay nga mamanmandar din ipugaw sin panublaan. Tan magahi initiative da. So nga, ang datako ay Kristiyano, adit ako kumansad, ay manmandaran das datako. Instead, we know our job description. Pag pasok sa trabaho, alam natin ang gagawin natin. Amut ako kumadin, amagan, tako ay dagos. At din attitude tako matlang si at kaman si Kristo di pansilsilbihan tako, ay bakon what ipugaw. Okay? So, din ublang arot, naman tako niya, 30, I think it's 36 to 40% of our time is devoted in our work. Ibig sabihin, din ubla at blessing. Napon apo Diyos din ubla, bakon on curse. It's part of our identity din ubla. So, if it's part of our identity din ubla na, because we spend 30 to 40% of our time in the workplace, then call it as divine. Sa iyat tako ay mansilbi an apo Diyos panublan. So nga, dinubla at ahayag apo Diyos ang datako na. Adisiyat di man pastor tako uno man kumit tako is nan church ministry asit ako kanan un makwan ublan apo Diyos. No. Kanan tako di ay na concept. Let the pastors and church workers focus on that. Nya. Sin ublasin unag di church. Wada abo. Again, of course, din na pang kalkalyan takuan na if we do things in view of Christ, has something to do with being a salt and light wherever we are. Meaning to say, that we have a message to tell in the workplace. Adit ako wat man ubla for the sake of survival. We work because that's our calling and we proclaim Christ in the workplace. Adit ako kumangkaanon di. That's how we make a difference. When we work in view of Christ. So, may kapito ay ugali. Ilangan tako sina verse 8. Tan, amuyo ay gungunaan din apo din amina ipugaw sin siged ay amagan da ulay mo bagun si siya uno bakan. We do things because here again, bakan wrong motive din naman din reward. So nga uray mo manubublata ko, ibilang tako ay divine sa at sa gundaway matlang ay iyat apo Diyos ay manggungunan. Inti iyat tako ay magungunaan. Sinubla ay sa kataguan tako. Munam naman tako ay amagan din ubla na ay si Kristo din pansilsilbihan tako. Tan ngamin, no wat ako manubla para sa panbugasan tako tinggay, ay pangit na word yan, pero I mean, musya lang din ng patinggan din ng tako, uno pangilat ako sinubla, ay panbugasan. Magay kung gunasi di. But if we view work as calling or divine, yan, amagan takuda na excellently, agadi kadilawan tako, then, gungunaan apo Diyos si datako niya. So nga,
Datako ay waday ublana, datako ay manananap si ubla. Inanamnam tako kuma ay bersikulo na. Sa gundaway ay manggungunaan apo Diyos ang datako. Okay? So nga rod, sini nandumana nga rod di Kristiyano ay employee. Si bakang Kristiyano ay employee. Depende di sin sin pangila na sin ubla. So nga na din udong may observation. Apay kanung nga ta ay din Kristiyano abu imbis na da idadin excellence in workplace, da idadin problema. At siya iman waday udong may kamana di. Sapay kumata undat ako is nan LTCB. If you are working in the marketplace, in the workplace, sapay kumata mag-accusation ay kamana di. Data ko kumay Kristiyano at excellent ako kumasin panubublaan. Nya? Okay? So, ilaan tako ni. May kadwa ay ugalit ako sin panublaan. Sinbiyang di employer mo datako ay waday opportunity ay naging boss, uno naging leader sin kumpanya, uno datako din why business na, ya waday ibabaon tako, naay kuma. Ibilang tako kuma din employee tako ay isu tako may punon Kristo. There's always tendency on datako ay pugaw ay maging proud. And it so happen economically we have more advantage. It so happen we are given opportunity and we lord over people, and we think na there might be tendency ay itreat tako din ipugaw ay mas nabababa mo si datako. I'm not sure. Baka kamana din ngam apay ngamin ay naibaga din kalinapon Diyos ay kamana na. But I think din issue sina is din treatment sin ipugaw sin pangilat ako sin empleyado tako. Ilat ako dada ipugaw ay isu tako. Yan accountable tako amin on Kristo. Yan nya. Isu nga rod nung sanguan tako si Hesus Kristo. We're accountable to how we treat people. It's not how it's not based on our title or position. Nya? May nangantak ko na idea. So para sa empleyado, employer cyber sikuluya. Pero din employee pa adu nga din problema siguro. Pero sa employer na ay kanana. Da kayo pa ay among da at masapul ay siged abadi iyat yusin babagan nyo. So ibig sabihin, you treat them as equal. They are human being. Adiyo abu pag-ugyatan da ida. Don't threaten them. Maminsan ngamin imbista din employer why tendency da ay nakadsungay tan amuda ay din employee man ublada for the sake of their family. So, and sometimes they feel like they have no choice to work so hard for the family. And wada ka employer ay mang threaten unda ida kanamon, I will fire you if you don't do your job. So instead of rewarding din iyat ako, threatening din kanam da o ugyatam da sin mang kaanan sin ublada. At adu the employee ay man-serve out of fear. And instead of enjoying their job, it adds stress in their lives. So nga, ayaw, umay din liknak sin ng empleyado ay, what would be like din usa ay father, nga wada anak na nakadepende unday da din pamilya na. Adi na lagaro ng laydin din ublana. Papil-pilita naman ubla pa lang.
Ayan, wada pa lang din threat on siya. How can he handle his life like that? I remember I think din so nga grabe din nagkaroon ng issue din traffic at Manila tan din find what are the binasak in articles. I think that's Philippine Daily Inquirer or some person on research. There are only 4 hours ay naidawatin usay empleyado to spend to their family a day. 4 hours. So, can you imagine? So, nung iman, no, din panublam, kat adayo din kanan di panublam, man commute ka kahit na oras. So, man commute ka, gapuhin traffic, masapa ka niya. So, 5 o'clock, masapa ka, bumangon ka. Gapu abusin commute, nakasakad buo yung mga 8 o'clock. So, nasoy patin anan up. Okay, so usa kay employer, and if you understand din kasasadi empleyado ay kamana di sapay kumain niya ay wala kumadin sigang and kaputan na daw tanta ko si kaublaan ay mangayuan sin ipugaw, do our best to serve people kuma even if they are our employee. So siya na din ibagbagan Pablo sin mamamati ay amo tan munumnum tako nabasbasahan ko din Book of Acts at adu abudi namati ay prominent in position in the society. Businessmen ay namati like Lydia in Philippi, like Priscilla and Aquila ay tent maker. There are dignitaries ay namati at I think those are people in mind apa nga insulat Pablo na para sin employer. So again, how do we know that a person is submissive or being led by the Holy Spirit? At na din last ay kailangan na. That naay at mantaulisin submit to one another. Din iyat tako ay mangayuan sinibata ko ipugaw, siniyat tako makilangan sinibata ko ipugaw. We listen to them and we are accountable to them without elevating ourselves above them. That's how a person is being led by the Holy Spirit. Tan siya nga ron na din, context na din adalan takuduan. Okay? So, nyadi, nay bilin abu para sin ipuay wada sin panublaan. Now, taulian takudin na ay statistic anay. 99% of Christians are working in the marketplace. And 1% of Christians are in professional ministry, pastors or church worker. The challenge then is here, is this. How do we mobilize the church in helping members reach out in the marketplace? I think din inadalt ako, din sungbat, first ay sungbat na din inadalt ako. As a pastor, I think I have to go back kasin sin damo ay ibagbagad iti. Malaksi din na ilaan tako din ugali tako, we need skills. So that in terms of reaching out to people in sharing the gospel, mantaulit ako lata sin basic niya ay ilaan tako din ugali tako. Duhan pa adalan tako din iyat ay mangibingay sin kalin apo Diyos. I-master tako kumadin for spiritual laws. Sinupay, dinay do versus done. And
yeah, what I training mat ay nakan-conduct sina on how to facilitate small group, counseling. We have a lot of trainings mat ay idawdawat on datako so that we can share our faith mat. Yeah. And so, please, datako ay member since wada na the kadwan sin member tako at wada da sin marketplace. Now, whatever the pastor offer ay training to equip you to share your faith, man attend kayo od. Yeah. Part in IBS, inductive Bible study, tabakon kung conformity share tako. We know how to share the word of God because we are trained inside the church. That's the only thing I can help you. So nga pangasit ako in view of Christ ay may ibagading kanin apo just equip ourselves. Umuna launay simbyang ko ay pastor how you share the word of God. That's the best thing I can do to help you equip in sharing your faith in the marketplace. So happen nga no wadang amin na din medyo kadidismaya. Challenge mo kiti na sinaduma-dumay churches. No, wada training kamana di passive bin member. They don't want to attend. If you have class kamana na training class, manu di man at attend. And so, but problema di amin na churches di. So, but we are accountable before God. Yeah. We're accountable before God. So, magari may mapabasol sina, tan man backfire mat lang abun pa pastor abus na. How are we encourage members to share their faith? Baka wala ka namang training kasi na binibigay. You are not helping them. You are not coaching them. You are not praying for them. So, di abu niya nga siya nga rod na mantinulong tako. Help the pastors, take initiative, comply, train ourselves so that musunoy ublaan ay talakon datako. Let there be a message that we can share, especially the person of our Lord Jesus Christ and what He has done for us. Okay? So, siya din na devotion tako duani, mangkararag tako. Apo Diyos ay amami, manyaman kami sin pamagbagawan ta kami. Nga, we, your people, should be excellent in the workplace. Maila di sin ugali mi, maila mutlang di sin attitude mi, sin ubla. Nga, din quality di ubla mi about excellent, Apo Diyos. Forgive us, Father, for we take for granted in ublaan ay. We always have that tendency ay ubla, time, sumaa, mansweldo, just to exist. But this word of yours ay dinimidwani. We see our work as divine calling and napon sika. And that you are pleased if we work excellently and with respect and with good attitude tan si kamot lang abo di mangguguna anda kami. Salamat Apo Diyos for you never fail to encourage us, to motivate us in whatever we do to serve you. And that is you are going to reward us in days to come. And that reflects your character as a generous God who loves to give the best for each one of us. So thank you, Father. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, we shared the playmate in prayer items, wherever you are. Whatever the Holy Spirit lead you, please take this time to pray koma. Yeah? And hopefully, deny prayer request sa i-play me at makatulong sinusaya usahan at ako ay mangkararag. Salamat.